clear tu te chibai le vekule tuntum kan video a chuan Mizoram State Legal Service Authority MSLSA Law and Judicial Department waya LDC le Group D Hnaruak bi chian na kan nei le don ani tuntuma LDC le Group D Hnaruak te hi a het a regular basis alak tur an nia post work zat hantar lang hasaila LDC post pariat zinga hianin post pakhat hi PWD pian phungarwal ban lote reserve kwata ani donani Group D hi post somle pakhat arwaka post pakhat hi PWD kwata bokha ani le donani flow B han en leila LDC hianin level 4 pay level 4 an thlo dona chu cheng sing ni sanga le zanga atanga singa sangruk le zariat in kar an thlo donani Group D hi pay level 1 ani a chu sing khat sang sari zali atanga singthum sangre le zarwin kar ani donani deal tura thiam na ngai te hanen leila LDC na deal tur chuanin class 12 pass ni angaya tin computer certificate chu MSCTE Mizoram State Council of Technical Education waya DCAMO CCAMO khami certificate khazir chu angai donani typing speed 30 words per minute thiam angaya tin Mizoram Middle School Standard Chintal khathiam angai bokani Group D na deal tur chuanin class 8 pass ni angai ni class 8 pass class 10 class 12 kanti class 8 pass chintan khana dil theidona Mizoram Middle School Standard Chintal thiam angai bokani computer certificate te experience kanti te khachu angai lem lovani age limit kumbi thlia han en leila LDC le Group D na deal tu chu kumsom pariat atanga somthum le panga in karan ni angaya keni STSC Mizotan kumnga kumlama ngai na thiamna omdona kumsom pariat atanga somli thleinan deal theidona ni deal dan tur han en leila deal na form hi Law and Judicial Department Office Mizoram Secretariat Building 1 room number 061 Mineko Aizola office un chungin lak chu thei ani dona tin department website lenj.mizoram.gov.in khan a download thei don bokani department website kan soitak link kha hemi video description a hianin karonda tela hin lo check out don nia dil na form thelu theini hnung ber chu kumthar nakum sahni somni le pathum January ni som thleng ani dona Law and Judicial Department room number 061 basement 1 Mineko Khatla New Capital Complex Aizola office un chungin thelu turani dilna thelu rual hianin passport size photo tharlam pathum kentel turania tin dilna thelu rual hianin application fee pek ngal tur ani application fee pek na receipt mang hian admit card pek chwale turen dona chuwang chuanin fee kan pek na receipt hi dil nge turani ti bolo turani receipt ti bo tan chuan admit card hi pek chwa thei ani don lovani application fee hi STSC tan chengza somnga zel ani dona general tan chuanin chengza ni ani donani LDC le Group D hi kandil kopdoni chuan ashan pa ve in fee hi pek turani donani selection process hanen leila LDC hi written exam le personal interview mangalak turani dona Group D hi personal interview cho omdonani LDC syllabus khan en le taila paper pali omdona paper 1 hianin MCQ le descriptive manga question set khani dona marksa pudonani paper 1 hian general English 50 marks pre writing 25 marks essay writing 25 marks omdona paper 2 hi marks pu ani lenga MCQ vekani donani general knowledge 50 marks tin simple arithmetic maths lampang kha 50 marks omdonani paper 3 75 marks pudona computer test ani donani chuta chuanin MS Word 25 marks MS Excel 25 marks page maker 25 marks te ani dona paper 4 hi typing test ani dona 25 marks pudonani typing test kan tia khanin 30 words per minute khachunga 30 words type man angai donani khatiang thiamna skills khane angai donani kha LDC written syllabus ani a personal interview omlea personal interview a hianin marks somnga aron pudon bokani Group D bi khakan soita kan khanin personal interview mangalak turania Group D a hianin written exam omdon lovani tichuan LDC le Group D exam hun le mun
interview nei na mun tur te chu department website a khanin anon tar chuak le dona form submit hun last date zolama website kha kan lo check thin don nia exam bei tu te no zong tu te le zilai zong zong te na thatak in nei theinan du sakna ka hlan veka cheu